Ah, Yesu ashimwe inshuti zanje aho muri hose, abo tuziranye n'abo tutaziranye. Nifuje gushima Imana cyane ngira ngo mbaho ubuhamya bw'imirimo itangaje Imana yakoze muri iki cyumweru ku buzima bw'umuryango wanje, kandi ikinteye cyane kugira ngo nkore ino video yo gushima Imana. Ntekereje ko wenda hari abo wenda byafasha bikababera umugisha, bikabakomeza mu bihe wenda bitandukanye abantu barimo barinyuramo tutazi aho umuntu wese aherereye ku isi. Ndashima Imana mu by'ukuri. Imana yakoze igikorwa gikomeye cyane ku wa kane w'icyumweru mu masaha ya saa 8 twari mu rugo, umwana wacu mutoya w'umuhungu turi gukina mu nzu muri salo, ari ku rutugu nk'aha ngaha. Sinamenye ukuntu byagenze, yari ku idirisha turi gukina mufasha gutya amaguru akomeza akina ku idirisha, n'ahantu basanzwe bakinira buri munsi abana. Idirisha sinamenye umwanya yarikinguye, hariho akantu ku idirisha gatangira nk'udusimba kwinjira mu nzu kameze nka mustikere. Imana yacu iratangaje mu by'ukuri, ntabwo wabona uko wabisobanura. Umwana akomeje kugakubitaho, ako kantu karacika, ahita ajana nako, aratibuka kuva kuri floor ya gatatu, etage ya gatatu, amanuka atibuka hasi. Murabyumva uburyo bihita bigenda uwo mwanya. Byaradukanze, tubura n'icyo gukora, turirukanka na madame turamanuka hasi, turazenguruka inyuma, ni ahantu haratubuye. Ubwo yamaze gutibuka ngerageje kumufata asanga yagiye, ndangiza ari hasi yarambaraye. Tumugezeho nje nari nzi ko tugiye gutora umuntu warangije kabisa waheze umwuka. Tumugezeho turamutora, tusanga acahumeka, yafatanya amenyo, ari guhumeka bigoye, umwuka ugenda uhera. Tugeze kwa muganga barapima ibipimo byinshi cyane. Imana irakomeye cyane, Imana iratangaje. Ibipimo byose bapimye basanga ni negative, nta gufwa ryacitse, nta maraso yigeze ava. Kuko tumutwara twarebaga ku mubiri tukabona nta hantu na hamwe yigeze akomereka, nta n'ahantu na hamwe yigeze agira agasharature ku mubiri, ko haba mu maso haba ku maguru hehe hose tumwambukura nk'amahuzu, nta hantu na hamwe yigeze agira agasharature ku mubiri. Muri njyewe ndatekereza ko wenda yaviriye imbere byarangiye wenda, kuko yari yafatanye n'amenyo, ndavuga tu byarangiye. Ariko tugezeyo batubwira ko ibipimo ari negative. Abadogiteri ntibabyizeye, bavuga ati wenda ashaka kuba wenda hari ikindi kibazo tutari kubona. Batwohereza ku bindi bitaro, barapima basanga umwana ni muzima. Banga kuturekura ngo dutahe kuko ntibabyumvaga. Kuva kuri etage ya gatatu ugatibuka hasi ukahaguruka ukagenda uri muzima, banga kubyizera. Bavuga ati ni murare dukomeze dupima. Nta muti bamuhaga, turarara, barara bapima, bamupima ibipimo ntazi umubare vraiment, kugeza aho batubwira ati umwana ni muzima, ni mutahe. Hariho ijambo riri muri Zaburi rivuga ngo Imana izagutegera abamarayika bayo bagutegera ibiganza. Umuntu wumva amagambo amwe ukumva ntuyaviva, ntuyabamo, kubera wenda utaragera muri kankiyo. Ariko ku wa kane twabonye kuko Imana yategeye umwana amaboko yayo, ni nkaho yaguye kuri matera, ntiyigeze akomereka. Twageze kuri ibyo bitaro bya kabiri akangutse, kuko yari yatakaje nk'ubwenge, ntiyamenya abantu. Akangutse arambwira ngo hug daddy. Ndamuhobera
umurebye rwose bati umwana yaguye, n'abadokiteri bamatse umwana yaguye cyangwa n'ibindi wenda, ndababwira ati umwana yaguye kabisa hasi kuva kuri etaje ya gatatu. Iyi Imana yacu iratangaje, Imana ishobora gufata umuntu uvavuye aho hantu akahava ari muzima, nta gisebe, ntiyigeze abyimba. Ni ibintu rwose birenze ubwenge bw'umuntu kuzumva. Ndagira ngo mbwire yuko Imana yacu igikora ibitangaza mu by'ukuri bikomeye cyane, birenze n'ibyo twumva. Mbona ko Imana yamuzuye. Iki kibaye igitangaza cya kabiri Imana ikoreye ubuzima bwanje gikomeye cyane, ntazigera nibagirwa. N'ibindi ni byinshi sinabyibagiwe, ariko hari ibintu bimwe Imana ikora bigakora ku mutima wawe. Iki kibaye igitangaza cya kabiri mbona Imana ingarurira abantu banje bakongera kandi bakabaho. 2004 nabwo kandi Imana yagaruye ubuzima bwa mama. Mama yararwaye cyane, arembye, ababaye, tudafite ubushobozi bwo kumuvuza, aribwa, araribwa, karararibwa, ikirwa aribwa buri munsi, ku buryo amasaha yo gutaha mu rugo yageraga ukumva ntushaka no gutaha kubera uburyo yababaraga kandi nta bushobozi dufite bwo kumufasha. Fata igikorwa cyo gusenga. Satani buri hari igihe abesha umuntu, ndavuga ngo Imana irashobora kumutwara, birashoboka, ariko kumukiza ntiyabishobora. Ntangira gusengera mama, mfata n'amasengesho y'iminsi 3 ntarya ntanywa, vuga Imana mbabarira utware mama aruhuke, akire, abe muzima, aruhuka ave muri uyu mubiri kuko arababaye cyane. Senga ahantu narindi, Imana yohereza umuntu w'umuhanuzi. Imana iramubwira ngo mama ntazapfa, mama ntazapfa, azabaho kandi niwe uzarera abana banje. Ati ikindi cya kabiri, ntago muzongera gutura hano muri iki gihugu. Twari mu Rwanda ico gihe Kicukiro, n'abantu bimvuga wenda banzi, twabanye, twakoranye umurimo w'Imana hariya, barabizi, bazi uburyo mama yari ameze. Ati ntimuzongera kuba hano, muzajya mu gihugu c'abazungu, muri Amerika. Hari igihe bivuga nkumva n'ibitwenge, ntibyumvikana. Nta muntu nari nzi muri Amerika wenda wazatujanayo, sinari nzi ngo bizazi, sinari nzi n'ibyo ari byo, sinari nzi ibyo kuja hanze muri Amerika bigenda, sinari mbizi vraiment. Numva ni nk'ibisazi, numva umuntu yacanganyikiwe, ndamwibwira, ndamubwira ati shaka ubutanzi, jewe ndi umuntu ubabaye cyane rwose wo kugirirwa imbabazi. Araseka, ariko Imana nukivuze, Imana nukivuze, nukimbwiye rero ntuzongere gusenga. Nari ntarashaka, nta na gahunda nari ngirayo rwose. Imana rero igarura mama, aba muzima, arakira, n'ubu ni muzima. Ubu ni urera abana bacu. Murabizi abantu benshi baba muri bino bihugu ukuntu kurera abana bigoye. Ubu ni urera abana bacu kurya Imana yavuze. Twaraje muri Amerika, mama nawe yarakize, arera abana bacu. Yesu ashimwe cyane. Ahantu uri ko hose kwisi, sinzi ahantu uri, sinzi ibintu urimo, sinzi bikugoye, sinzi bikubabaje, sinzi bikuraje ijoro, sinzi situation kunyuramo, ariko ndagira ngo ubuhamya bw'ibyambayeho bikubere inkomezi, wizere kuko Imana ikora ibitangaza kandi ishobora no kuzura ibyo ubona bishobora kuba nk'ibintu byapfuye cyangwa wibagiye ko bidashobora kongera kubaho. Wizere kuko Imana yacu ari Imana y'ibitangaza. Imana yankoreye ibyo mvuze 2004. Imana yakoze igitangaza kuva 4 nanone, ikagarura umwana akagwa kuri Etage, kuva kuri Etage ya gatatu agatibuka hasi ntakomereke, ntavunike igufwa na rimwe, ubu mwana akaba ari muzima. Iyo Mana yacu irakomeye cyane. Ahantu uri ukomere, wizere yuko iyo dusenga irumva kandi ikora ibikomeye cyane. Ikindi ndangirijeho, iteka ryose nujya wumva agatima kakubwiye ngo senga ahantu waba uri hose, ako kajwi kaba kakubwiye gutyo ntukakirengagize, kaba gafite impamvu. Turyama buca ari kuwa 4,
nari ngeze mu cumba ngiye kuryama, numva akantu kampatira gusenga. Ndongera nsubira muri salo ndasenga umwanya munini, ngeze amasaha 7 y'ijoro. Simenye ibyo nsengera rwose. Ndasubira kandi ndaryama. Byose mu gitondo ngiye mu kazi, ndongera kandi numva kakaju kambwira ngo ongera usenge. Ndongera ndasenga, ariko nkumva ndasenga ibintu bidapanze ntazi. Ngasengera abana, ngasengera ibi, nkagenda nsengera ibi ntazi. Ndashima Imana kuko umwana wacu bari muzima, turi mu rugo, turaseka turishima. Nta kindi kintu uretse gutanga ituro ry'ishimwe no kuyikorera. Nta nabuze ikintu rwose numva nakorera Imana uretse kuyitangira ituro ry'ishimwe no kuyikorera umurimo wayo. Ubuzima bwanje bwose nibyo. Iyi video ushoboye kuyisangiza abandi bantu, ukayiha inshuti, ukayiha abo musengana, ukayiha utazi n'abuzi, kugira ngo izabagire umumaro wo kwizera, kuko Imana yacu irashobora gukora ibintu bikomeye ku buzima bwawe utari witeguye. Iyo dusenga amasengesho, Imana igenda yohereza ahantu tutazi, akagenda arinda ibyacu n'abacu. Yesu abagirire neza, Yesu abaha umugisha aho muherereye hose. Njewe bavuganaga namwe ni Etienne. Imana ibarinde kandi baha umugisha. Murakoze cyane.